Specijalistička ordinacija za bolesti uha, grla i nosa Orlo Miličević počela je sa radom u februaru 2015. godine. Bavi se klasičnom otornolaringološkom praksom. U njoj radi kao stalno zaposlen dr. Srđan Miličević i doktorka Dušica Miličević povremeno. Ovdje je aparat za ispitivanje centra za ravnotežu, takozvanog Fitzgerald-Holpekov test, kalorijski test kojima provjeravamo centar za ravnotežu u unutrašnjem uhu. Ovdje imamo otoakustičku emisiju, to je aparat za rano otkrivanje oštećenja sluha kod dece. Također imamo rinomanometriju kojom provjeravamo prohodnost kroz nos, protok vazduha kroz nos. Imamo 3 ordinacije. Imamo i timpanometrija firme Interacoustic MT10 za ispitivanje prisustva najčešće sekreta u uhu kod deteta. I radimo alergijske probe, kao što i svi rade, znači setovi se kupe na torlaku i onda ispitujemo alergiju na pojedine inhalacione alergene. Aspirator ili sterilizator, možeš slobodno ovo sve da snimiš. Aspirator, sterilizator, to. A pošto nema previše pacijenata, imam puno vremena za čitanje i pisanje, pomalo pišem i knjige i ovu knjigu poklanjam Mišu Miličević. Hvala. Sinovac Slavo u Pesku. Odlično. I da mi vidimo još jednom građu uha. I naša slava Sveti Nikolaj.